ngubu muragarutse nkuko mutumenyereye, bamwita Zakayo, umwigisha w'ijambo ry'Imana se cyangwa mwarimu washyizweho n'Imana, aba ari gusoma igitabo cy'Itangiriro kugira ngo buri muntu wese ujya kuri YouTube yandikemo Ngurugunzu TV, hanyuma arebe ibiganiro byacu bigenda binyuraho, akore subscribe, akore share ndetse na comment, kugira ngo aho twavuze ibitari cyangwa se ibidakwiriye abe yadukosora. Mugira amahoro y'Imana. Reka dusome Itangiriro igice cyaho cya 10. Ni igice kirekire ariko nanone kitari kirekire cyane kuko gifite imirongo 32. Tugiye kureba urubyaro rwa bene Nowa. Muraza kwihangana mugomeze mugendanye nanjye kandi mudukurikirane, kandi nizeye ko Imana izajya idushoboza. Nta jambo ry'Imana ry'umunyagara ribaho. Reka dusome ngo uru ni rwo rubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu na Hamu na Yafeti. Abana ba Nowa ni 3. Uwa mbere ni Shemu, uwa kabiri ni Hamu, uwa gatatu ni Yafeti. Shemu ni imfura, Hamu ni ubuheta, naho Yafeti umwana wa nyuma ajya bamwitane, ntago mbizi. Reka twikomeze. Ubwo nibwo rubyaro rwa Nowa. Ngo Yafeti babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi, Shemeki na Tirasi. Ni sori gatoya ariko mu ijambo ry'Imana nyine biba bisaba kugenda gakeya nyine tukagenda twibukiranya. Twongere dutangire umurongo wa mbere turebe uko bimeze. Ngo bene Yafeti ni Gomeri na Magogi. Gomeri na Magogi. Uwa gatatu Madayi na Yavani. Ubwo ni 4. Hanyuma uwa gatanu ni Tubali, uwa gatandatu ni Mesheki, uwa karindwi ni Terasi. Abo ni abana ba Yafeti. 3. Bene Gomeni ni Ashikanari na Rifati na Togaruma. 4. Bene Yafani ni Elisha na Tabushishi na Kitimu na Dodadimu. 5. Abo nibo bagabiwe ibigwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo bibiri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo ari, nk'uko amahanga yabo ari. 6. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Shuki ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabote. Bene Rama ni Sheba na Dedani. Umurongo wa 8 ngo kandi Kushi yabyaye Nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka.
twongere dusubire ku murongo wa 8 turebe uko ijambo ry'Imana riba rivuga ngo kandi Kushi yabyaye Nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Beberi na Ereki na Akadi ni Karune mu gihugu cy'i Shinari. 11 ava muri icyo gihugu ajya mu Ashuri yubaka Nineve ni Rehobotiru ni Kara. 12 ni Reseni ari hagati y'Ineneri ni Kara, aho niho wa mudugudu ukomeye. 13 Misirayimu yabyaye Abaruti n'Abanami n'Ababerehabi n'Abanafutahi n'Abanafutuhi. 14 n'Abapatirusi n'Abakariruhi nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutoni. 15 Kanani yabyaye imfura ye Sido na Heti. Yabyaye n'Abayebusi, Abayebusi n'Abaruki n'Abasini. 18 n'Abanyaruvadi n'Abasemani n'Abahamati. Ubwo nyuma imiryango y'Abanyakanani iravuga